Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe basangira ngendo tugenda twibanira umunsi ku munsi turi mu bihe byiza by'akazuba ariko tutazi ko kazahamara gake cyangwa bigashobora kwiyongera. Turi rero mu gihe cy'izuba tubabwira ngo mwese mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kumererwa neza cyane. Hanyuma njye ubasuhuza nitwa uko Imana ishaka Kizito, mumaze kumenyera mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Anastase Tuyishimire. Ikiganiro ni Iwacu mu Karere, ikiganiro kigaruka ku makuru arebana n'ibibera mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse niyo hagati, ariko bitatubuza no kureba ahandi. Benshi cyane mu bahanga bajya bavuga ko ikibazo atari aho wageze ahubwo ari cyo wasize aho wageze. Ntacyo bitwaye kuba uyu munsi ndi umunyamakuru, siyo nkuru, ahubwo inkuru ni iki nzaha abanyumva cyangwa se n'abandeba. Ntacyo bitwaye kuba uyu munsi umuntu ari umuganga, ahubwo igifite icyo gitwaye ni abarwayi bangahe yavuye. Ibyo rero ndimo mvuga nibyo turi buze gushingiraho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ntabwo turi buze kuba tuvuga ku baganga cyangwa abanyamakuru, ahubwo turaza kunyarukira mu gihugu cy'i Burundi turebere hamwe perezida w'iki gihugu witwa Evariste Ndayishimiye. Ese mu gihe amaze ku butegetsi niki yakoze cyo gushimwa, ariko se ni niki yakoze cyo kugawa? Ibyo byose turaza kuba tubiganiraho. Yitwa Focus on Africa, ikiganiro cyitwa Iwacu mu Karere. Duhora twishimira ko umunsi ku munsi mugenda mutwereka urukundo, kandi uko mugenda mutwereka urukundo rwose biradushimisha. Natwe niyo mpamvu tuba tubakorera ibyo byinshi cyane bigezweho. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe ku bijyanye n'imibanire y'igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'ubuzima bw'abarundi. Turaza no gufata akanya turebe ku myidagaduro y'u Burundi, ese yo yazamutseho iki kuri manda cyangwa se kuri iki gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Nkuko nabibabwiye, ntabwo ikiganiro mba nije nyine, ni kumwe na mugenzi wanjye Anastase Tuyishimire. Anastase, nizere ko umeze neza. Ndamahoro, ndakomeye kuri uyu munsi rwose, meze neza. Akazuba nta kintu kari kugutwara? Akazuba ntabwo gakwiye kunkanga, kubera ko abantu tuba tugomba no kukumva ndetse no kukakira. Biri mu bihe byiza ko Afurika tugeze muri bya bihe byacu by'izuba nyine, turimo turagenda tuva muri bya bihe by'imvura. Ubwo rero ntekereza ko ubundi abantu twese twagakwiye ahubwo kukenjoyinga nyine, ariko meze neza muri rusange, urebye nta kibazo. Yego, ngira ngo bamaze kubyumva ko tugiye kubana na Anastase Tuyishimire. Nge nitwa uko Imana ishaka Kizito. Icyo mbanza kugusaba cya mbere ni ukubanza ugakora subscribe, niba nta nicyo bigutwaye mpora mbigusaba rwose, ukadukorera share, biba ari byiza cyane. Hanyuma ibi byose bikagera ku bantu benshi kandi mu gihe gito, hanyuma tukagenda tugera n'ibyo twungurana. Hanyuma Anastase, tubanza dushimira abantu baba bagenda batwereka ko turi kumwe, bakagenda bakora subscribe, bakagenda bareba ibyo tubagenera. Biba ari ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza. Uyu munsi wa none dushimire abantu bose batwereka ko badushyigikira. Tumaze kuzuza 2,000 bya subscribe. Ntabwo ari bakeya, ntabwo ari abantu bakeya rwose, turabashimira cyane. Abantu mwese tubana bari mu bihugu bigiye bitandukanye muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni imbaraga zanyu, ntabwo ari imbaraga zacu twebwe gusa, ni imbaraga zanyu, kuko ni mwebwe tubwira mubaye mudahari ntabwo twavuga ngo mutwumve, natwe ubwacu ntacyo twaza kuvuga. Nukubashimira rero mu by'ukuri barakoze. Yego, abantu rero tujye tunababwira ukuntu tuvuga ngo iwacu mu karere. Hari nk'umuntu uba ufite umuvandimwe we uri iyo ngiyo ubutagezwa amaso nk'uko bajya babivuga, iyo ngiyo hakurya y'inyanja y'amazi magari, akaba ashaka uburyo yazajya amenya amakuru yajya hano bibera muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Nta handi wabikura usibye hano kuri Focus on Africa. Niho ukumba kuzajya rwose ukura amakuru nk'ayo. Mukomeze musharinge kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Hanyuma Anastase, mbere yuko twinjira ku ngingo yacu y'umunsi, hari byinshi babyiriwe bigenda bivugwa muri aka karere. Nabonye mu Burundi hari ikivugwayo, mu Rwanda nabonye inkuru zihari, yewe no muri Tanzania n'ahandi. Nibyo nabonye mu kiganiro umuyobozi w'ikigo kigenzura ibinyamakuru CNC Vestine Nahimana mu gihugu cy'u Burundi
yahaye abamenyesha makuru cyangwa se abanyamakuru mu gusozera inama isanzwe iba buri mezi atatu yamenyesheje ingingo nkuru ico kigo cyafashe. Amaradiyo ane yaronkejwe uburenganzira bwo gukorera mu Burundi, harimwo iyizokorera Igitega, iyizokorera mu Rumonge, n'iyizokorera mu Cibitoke hamwe n'iyizokorera mu Ruyigi. Hakaba hafashwe ingingo yo guhagarika burundu insamirizi Musique FM kuko itigeze ikora kuva ironkejwe uburenganzira bwo gukora tariki 20 ubwo ni tariki 20 ukwezi kwa 11 2018. CNC kandi igiye gutunganya ibiganiro n'abaririmbyi b'Abarundi kugira bagire hamwe ibijanye n'indirimbo basohora zihonyanga imico y'Abarundi. Aha kandi umuyobozi wa CNC amenyesha kandi ko hari n'izindi ndirimbo zishobora guhagarikwa mu Burundi ko bakiriko baraziga ko neza. Yongeraho ko kandi ko izo ndirimbo zishika 60 nayo kubijanye n'ikarata ndanga mumenyesha makuru yakoze abazironswa ubwa mbere basanga harimwo utunenge. CNC rero irasabira imbabazi ikamenyesha ko hariho harakorwa ibishoboka kugira ngo abatararonka ayo makarata bace bayaronka. Binyo kandi ko hagiye gutangwa n'ayandi makarata ku bakora umwuga wo kumenyesha amakuru ariko atari abamenyesha makuru, aho twavuga nk'abimenyereza, abakorera bushake hamwe n'ikarita y'iteka ku bamenyesha makuru bateye iteka muri uyu mwuga mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ni bimwe rero mu by'abantu twaba tubabwiye byiriwe bivugwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ariko si nibyo gusa kuko haba hari n'ibindi bitandukanye biba byagiye bigarukwaho cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nko mu yandi makuru nahoze mbona mu gihugu cy'u Burundi nuko Ibujumbura umwana w'uruyoya akivuka yatowe aho yatawe mu muferege azingiwe mu gasashe. Ni inkuru nayo navuga itari nziza. Hanyuma indi Abarundi kazi bagera kuri 11 nibo bahejeje gufata indege bagiye gukora ubuzi mu gihugu cya Arabia Saudite nkuko byari bisanzwe rero ku bisanzwe ko umukono mu kwezi kwa Gitugutu 2021 hagati y'ubushikiranganje bujejwe migenderanire mu makungu n'igihugu cya Arabia Saudite. Abarundi ba mbere bagera kuri 11 bafashe urugendo rwerekeza mu gihugu cya Arabia Saudite. Hari hategekanijwe kugenda Abarundi kazi 60 ariko habanje kugenda Abarundi 11, abandi bazoca bagenda kuri uyu wa gatanu. Jero byashikirijwe na ambasaderi Epimane Bamfinda usanzwe ari umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'Abarundi baja kurondera ubuzi hanze mu bushiranganje bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu, akaba ari uko bimeze mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mu yandi makuru ari kuvugwa ubutinyanka n'ibihe bishika ku mwana ngo w'umwigeme byari ngombwa yuko abimenya hakiri kare kugira ngo amenye uko yo kwifata. Ubwo rero iyi ni inkuru cyane cyane ibigenewe ababyeyi. Ariko hari indi nkuru nahoze mbona rwose mu by'ukuri nafite icyo inavuze ku makuru yaranze EAC mwiyinga yaranze EAC mwiyinga ry'uku kwezi kwa Rusama. Muri RDC agaciro k'intwaro ko bakagiye kugabanuka gushika ku madolari 500 mu nama nshinga amateka yakoranye ku wa 12 Rusama 2023. Harazanywe itegeko rijanye n'ingene inkwano ndetse no kuresha Prito ni inkwano si intwaro Prito no kuresha byo gukurikizwa hisunzwe amategeko y'igihugu. Ivyo rero bikaba bisa nkuko ari nkenerwa kuko bimaze kugaragara ko atabukwe bukiba hagati y'inkumi n'imisore na cyane cyane mu gisagara cya Kinshasa bivuye ku bukene. Icyo nicyo kintu abantu bamenya. Ni mu gihe muri Uganda umwe afunzwe yagirizwa gushira ahabona amasanamu ari
ariko akora ibikorwa by'ubusambanyi. Rero yitwa Junior yaheruka gushira ahabona ku rubuga rwiwe rwa TikTok amasanamu ariko arakora ibikorwa bijyanye n'ubusambanyi n'umwigeme w'umuyabaga. Ibyo rero byakorewe muri imwe mu nzu iri mu karere ka Mubende, naho nujejwe kuraba izo nzu nawe nyene akaba yarahagaritswe nk'uko bishyikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga. Akaba ari uko bimeze aho ni mu karere ka Mubende. Yego. Hanyuma mu gihugu cya Kenya, imipaka iri hagati ya Kenya na Somalia igiye kugururwa inyuma y'imyaka 12. Imipaka rero iri mu burere bwa Burahawa, Mandera, Riboyi ndetse na Ras Komboni. Ikaba rero itegekanya kugururwa yose mu kiringo kitarenze iminsi 90. Yari yarugawe mu mwaka wa 2011 inyuma y'ibitero by'umugwi Al-Shabaab uturuka muri Somalia byigaragaje mu gihugu cya Kenya, ivyatumye hafatwa ingingo yo kuyugara mu ntumbero yo gukingira umutekano. Hanyuma muri Tanzania igiye gutunganya ibibanza 37 byo gupima imiti y'ibiterwa ku mipaka. Icyo ngicyo akaba ari cyo kintu abantu nababwira rero kiriho mu gihugu cya Tanzania. Ni ingingo rero ikaba yafashwe mu ntumbero yo gukingira ibiterwa inyuma yaho haheruka gufatwa imiti yo gupoma ibiterwa idakurikije ubuziranenge. Akaba ari uko nguko rero ibintu bimeze, ariko nahoze mbona uwo bita niyo nkuru Linsa Gloria yaronse rwose nawe hari yaje kuba inkuru irasimbutse ariko ntacyo yasimbutse, ariko ndizera neza ko turi buze kuba nayo tuza kuyigarukaho. Urumva rero cyangwa se urebye ayo niyo makuru mu by'ukuri Kizito asa naho arimo avugwa cyane. Ziriwe zivugwa ngo ari ku ikipe y'igihugu ngo y'umupira w'amaguru yahanwe yatewe mpaga, ngo n'ibindi nabyo hakurya mu Burundi ho umupira n'ibintu byabo abo baramenyereye cyane. Sinzi niba waba ubyemera ko umupira bawushoboye. Abarundi tujye twemera Abarundi umupira barawufite kandi munini cyane unakomeye. Abarundi umupira n'ibintu byabo rwose umupira barawufite. Hanyuma munyemere rero twinjire mu ngingo y'umunsi. Perezida Ndayishimiye twayihaye umutwe uvuga ngo Perezida Ndayishimiye atandukaniye he n'abandi nyuma y'umwijima wa nyuma wo ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abarwanashyaka banditse ibimenyetso by'urumuri kuva mu mwaka ushize, ariko bakomeza kwitonda. Kwirahira rye ku ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, Evariste Ndayishimiye Mr Never watowe vuba aha yiyemeje gukurikiza inzira ye ya nyakwigendera ndetse no kubungabunga no guteza imbere ubwigenge, gukunda igihugu ndetse n'iterambere rirenganiye ryagezweho na His Excellency Pierre Nkurunziza. Muri icyo gihe kandi yasezeranije kubaka Uburundi urufatiro rw'imiyoborere myiza, kubaho no kurengera uburenganzira bwa muntu. Benshi mu Burundi bumvise ibyo ntibari bazi icyo bategereje kuri perezida wabo wa mbere mushya mu myaka 15. Kuri bo ubwo bwari ubutumwa bubiri buvuguruzanya kuva mu mwaka wa 2015 igihe uwahoze ari Perezida Nkurunziza yari yemeje kwiyamamariza manda ya gatatu. Abantu benshi babonaga ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Ingoma ye yasobanuwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Mu myaka ya nyuma muri perezidanse abantu bagera ku 1,700 barishwe, ibihumbi amagana barahunga, ibitangazamakuru byinshi byarafunzwe, igihugu kisanga cyaritaruye abaterankunga b'abanyamahanga ndetse n'abaturanyi benshi. Ese Evariste Ndayishimiye umugabo Nkurunziza yemeje kumusimbura agakomeza uyu murage cyangwa kumena cyangwa se akawumena, cyangwa se mu yandi magambo ntawukurikize? Umwaka urenga muri perezidanse abanyaburundi benshi bizeye icyerekezo igihugu kigenda kiganamo, ariko bagakomeza kugira impungenge zikomeye. Kwiyegereza ihohoterwa mu rugo. Mbere yuko dukomeza
kuva yatangira imirimo Perezida Ndayishimiye yasezeranyije kubahiriza umudendezo w'abantu kandi muri uku kwezi kwa gatandatu yongeye kuburira abayobozi gukora neza mu gihe bakurikiza amategeko. Ati nanze ko ibintu bizaza ejo abantu bavuga ko guverinoma ya Ndayishimiye yarinze abagizi ba nabi kuko abakomoka ku muryango umwe cyangwa ubwoko bumwe cyangwa se bafitanye isano n'ishyaka rya perezida aribo bameze neza mu gihugu. Kugeza ahangaha umuyobozi uje avuga gutya n'icyo bari kurema mu baturage n'icyo bari gushyira mu mitwe y'abamwumva. Umuyobozi uje avuga atya abafite amatwara ntabwo niba nabwita amavamuhira ariko sindi buze kuza kubyita amavamuhira kubera ko Perezida Ndayishimiye ubundi ntabwo yari yarigeze agaragara cyane muri politike y'u Burundi ariko by'umwihariko muri CNDD-FDD nk'ishyaka ariko ubutegetsi hari ibyo yahinduye mu gihugu cy'u Burundi. Njyewe ubwanjye mbona nka Anastase nk'umunyamakuru kandi n'abarundi bo ubwabo nabo babona uyu munsi se hari umurundi udafite umutekano mu Burundi cyangwa ubwisanzure mu Burundi. Mbere yuko tugeraho nk'umwe mu bantu b'abasesenguzi ndagira ngo udufashe abantu babanze bumve akimara kuvuga gutyo abarundi bari bamaze iminsi babona igihugu cyabo kiri mu bibazo biyakiriye bate? Bamwe babyakiriye neza barabyumva abandi kubyumva bisa n'ibigorana. Mvuze ko kubyumva byabagoye ntabwo nabambeshye. Hari abumvaga ko ari za siyasa cyangwa se ari za sirenge z'umuyobozi witwa ko ari mushya. Mu Rwanda tujya tuvuga ngo imini mishya itera amabavu. Sinzi uko mu Kirundi babivuga cyangwa se mu Burundi babivuga ariko abarundi bamwe na bamwe nabo ubwabo nta cyizere gihambaye bari bafitiye Perezida Ndayishimiye Neva wari umaze gutorerwa kuyobora igihugu cy'u Burundi. Kumva ngo tuzi uko bari bamerewe ku butegetsi bwa Nkurunziza noneho ukumva umuntu aza kubwira ngo ngewe nje guhindura ibi nibi kandi ngomba kubigeraho nzabigeraho mfatikanije namwe. Nubwo yego nta byera ngo de hari bitarahinduka cyane ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aza yatangaje yuko hari ibigomba guhinduka byakorwaga mu miyoborere cyangwa mu mitegekere ya Nkurunziza ariko uyu munsi hari bitarahinduka hakaba n'ibyahindutse ariko byibura abantu tureke kumutemera hitaka ku bitarahinduka tubanze turebe ibyo amaze guhindura mu gihugu cy'u Burundi nkuko mu bikorwa by'iterambere abarundi barakataje. None se hari uyoboye yuko igihugu cy'u Burundi ubu cyongeye gutsura umubano mwiza n'ibihugu by'ibituranye ndetse n'iby'amahanga? Icyo kiri mu bintu bya mbere byiza washimira Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gufata igihugu cy'u Burundi akakiragizwa. Byibura kuba abarundi barongeye bakagira ijambo. Icya kabiri ninde muntu utishimira kuba Perezida Ndayishimiye yaragarutse usibye no gutsura umubano n'ibihugu by'amahanga akavuga ngo abarundi bari hanze abifuza gutahuka abari yari impunzi abifuza gutahuka ni mutahuke. Impunzi zari mu Rwanda ntizatashye inyinshi zaratashye hari izindi zigihari nazo ushobora kuzataha mu kindi cyiciro runaka. Ubona icyizere cyaraje, icyizere nabo kirahari. Ibyo rero biri mu bintu bya mbere ngewe ubwanjye mvuga Ndayishimiye Evariste yakoze aricyo yari ukomojeho ikintu kigendanye no guhagarika amakimbirane mu ngo. Ibintu by'umwiryane ibintu by'amacakubiri kuri Ndayishimiye ntabwo bigaragara ku butegetsi bwe. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza impinduka mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'uko byatangajwe na 60 Vinyini Muraba umuyobozi wa komisiyo yigenga ishinzwe bavuga nimuraba umuyobozi wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu CNIDH ngo aya magambo yakurikiranwe hamwe n'ibikorwa bimwe na bimwe avuga ko umubano hagati y'Uburundi y'abarundi utabaye mwiza mu myaka yashize ariko ko ugenda utera imbere. Jimmy Nahimana umwe mu bagize ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Congrès National pour la Liberté CNL yorohewe cyane n'impinduka z'imyitwarire y'imbonerakure. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD y'imbonerakure ukaba umutwe w'ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa ko uyu wari umutwe witwaje intwaro ariko warushyigikiwe n'iyi leta ya CNDD n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Uyu mutwe wabaye umutwe w'intera hamwe kandi wari ufite uruhare mu ihohoterwa rikabije ryakorewe abatavuga rumwe na politiki. Ubu itsinda ry'urubyiruko rizwi cyane byongeye gushyirwaho kandi bivuga ko babwiwe na guverinoma kutivanga mu bibazo by'umutekano.
mu magambo ye yavuze ko mu bihe byashize imbonerakure yakoraga nk'inzego z'umutekano bakoze ibyaha kandi badahanwa rwose bakomeye kurusha abategetsi n'abashinzwe umutekano mu gihugu. Nahimana yavuze ko imyitwarire yabo mishya itangaje cyane, ati sinatekerezaga ko bashobora kubana mu mahoro n'abantu badafitanye isano n'ishyaka riri ku butegetsi. Abanyamakuru benshi mu Burundi nabo bavuga ko bitanga icyizere. Ndayishimiye yakuyeho ibihano by'amatsinda y'itangazamakuru Iwacu nakiriho hamwe n'itumanaho mpuzamahanga nka BBC na Radio Sans Frontières Bonesha FM. Uko baza mu mwaka wa 2020 yababariye abanyamakuru 4 bakatiwe imyaka 2 n'igice bazira gushaka ubufatanyacyaha mu guhungabanya umutekano wa leta, nkuko byatangajwe na Leandre Suku yavuga umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru cya Iwacu, ngo ibyo bikorwa byongeye kubaka bimwe mu byiringiro byangiritse ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Avuga ko abayobozi bamwe n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi bakomeje kugabanya abanyamakuru kugera mu turere tumwe na tumwe, ariko ko abayobozi baha amakuru abanyamakuru kabone niyo baba bakorera ibinyamakuru bigaragara ko binenga guverinoma. Suku avuga ko ibidukikije by'itangazamakuru bikiri kure cyane, ariko muri rusange guverinoma iriho ifite amateka meza ugereranyije n'ubutegetsi bwabanje. Hanyuma tugaruka kuri kumbonera kure ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza, ziragiye zinduka inakoreka zikajya zihohotera abaturage, zikangiza zikica cyangwa se zigahonyura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyane cyane abantu bataba mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ariko ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bisa naho none bitangiye gufata isura, biroroshye. Wenda ngaruke gato ndaza kugaruka kumbonera kure kuri ni muraba. Ntabwo njya kureye, nyamara ku bwa Pierre Nkurunziza Abarundi ntabwo bari babanye neza, hari harimo guhangana gukomeye cyane ku Barundi bigendanye n'umutekano imbere uko wari wifashe, uburyo Abarundi bose bahabwaga ijambo, kuko hari Abarundi bari barakandamijwe bikomeye ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Rero bamwe abari barazambye basa n'abongeye kuzahuka ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo nubwo hari abatamwemera, hari abamurwanya, ariko jewe uyu mugabo ndamwemera. Uyu mugabo si kuvuga ko mwemera ntibivuze ko ntavuga n'ibibi bibaye bihari cyangwa se n'ibitagenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uyu mugabo aho mvuga ko ngewe mwemera, yafashe igihugu cy'u Burundi agikura mu manga aho cyari kiri ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza ajya kwigendera, arongera atumbagiza Uburundi n'Abarundi, abashyira ku gasongero, barongera baraterera, ubumwe burongera buragaruka mu gihugu. Nagaruka kumbonera kure, izi mbonera kure niba ari ukwigira akagarara, ariko se wigira akagarara gute mu gihugu gifite igisirikare, mu gihugu cyewe na Perezida? Ahubwo zari zarahawe rugari na Perezida Nkurunziza, kuko ntiwambwira uburyo imbonera kure abantu nk'aba urubyiruko, ubundi baravuga ngo ni urubyiruko, ngo bamwe ngo bafite aho bahuriye na CNDD-FDD, abandi ngo baraho ngaho nyine gutyo bisanzwe. Ariko wambwira gute ko abantu bari muri teritwari yawe bafite ubwo burenganzira, barisanzuye, barakora ibikorwa byose, barahungabanya umutekano w'abaturage, barica inka z'abaturage, barica abaturage ndetse n'ibindi? Wowe nka Perezida nta kintu na kimwe Nkurunziza yigeze akora kuri uyu mutwe w'imbonera kure, ko ari nawe wari warushinze. Usibye no kuba yarafitemo ukuboko cyangwa se imbaraga zihambaye, kuko rega niba umutwe uje ukigira akaraha kajya he mu gihugu bere nka Perezida, wowe Perezida ntuvuge, ntugire n'ikintu na kimwe ukora kuri uwo mutwe, ugaceceka, abaturage bakicwa, ibyabo bikangizwa, umutekano mu gihugu kadogera. Binavugwa ko izi mbonakure zari zifite imbaraga n'ububasha burenze ubw'igisirikare.
imbere mu gihugu. Godefroid ashatse gutembagaza ubutegetsi oya niyo mbare ndakugarika ni bunyoni oya reka da ni ndakugarika ni uyu wasimbuye bunyoni Gervais Ndirakobuca iryo zina ngo ni no dogere ngo iryo zina wamaye ndakugarika bivuze ngo ndakwica cyangwa se ngo nakwica. Ibyo biri mu byatumye Godefroid niyo mbare ashaka guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza kubera iki kutagira ijambo ku gisirikare no kudahabwa umwanya uhagije kw'abasirikare mu gihugu. Ariko uyu munsi siko bimeze ku butegetsi bwa Ndayishimiye Evariste. Izo mbonera kure amatwara yazo nta kiriya yandi nkaye ku butegetsi bwa Perezida nyakwigendera Pierre Nkurunziza byarahindutse. Ndayishimiye afite uko yabegereye, Ndayishimiye afite uko yaganirije igisirikare acyongerera umushahara, afite uko yongeye kubanisha abarundi bongera kugira agateka kazina muntu reka bari ko mbivuga uburenganzira bw'abarundi, amateka y'abarundi arongera asigasirwa mu Burundi. Barundi bati twongere tugire igihugu kiri aho ngaho gitoshye kandi kimeze neza kinakomeye. Duriza niba perezida yifata ubwe akajya gusarura ibirayi n'abaturage, perezida akicara agafata agacuma agasoma ku gatamba n'abaturage, perezida akikorera ijerekani y'amazi aho ngaho tukihari. Ibyo bintu babyumva aho ngaho tugihari. Umuyobozi mukuru wagezaho kujya gusangira n'abaturage, hari icyatuma atandukana n'abo baturage cyangwa se hari umuntu ushobora gutuma yanga abo baturage bamwanga? Biragoye kuko buriya mbere yo kuba umuyobozi ubarabanje kuba umuntu, sibyo? Mbere yuko Generale Evariste Ndayishimiye aba generali yabanje kuba Ndayishimiye utari generali, na nyuma yuko avuye ku buyobozi azongera aba umuturage usanzwe rwose nawe ace bugufi ayoborwe. Ntitujye tubona hande perezida mu Burundi babaye ba perezida kandi bari aho ngaho mu buzima busanzwe. N'uyu rero niko bizagenda. Ni iki wakora rero kugira ngo wangishe Ndayishimiye abaturage? Biragoye. Umuntu uza akagusanga muri quartier mukaganira n'ibyo mubona Ndayishimiye Perezida Ndayishimiye yagiye gusura urwaruka rwiteza imbere. Yagize kubona agiye gusura borora inkwavu. Uyu mujene yagiye gusura borora inkwavu rwose wampa nk'akarana nimero ke nkagira ibyo mubaza ko nanjye niyumvamo nifitemo tara yo korora. Kuvugana n'umuyobozi mukuru mu gihugu ubundi biba ari ibindi bintu. Oya uriya mujene se n'umuyobozi mukuru mu gihugu? Uriya buriya perezida wari umuturage mukuru mu gihugu. Yego uriya mujene kugeza kubuzukuruza be nk'aba gatanu baza bakivuga ati hari isogokuru wabayeho yigize kwakira perezida mu rugo haraganira. Urumva jewe nagikunze kiriya kiganiro cyane. Wenda ningera amahirwe nzayibona simbizi ko nanjye numvamo mfite tara yo korora na cyane ko turiya tunyamaswa yorora dukunda kudukwavu turanaryoha cyane. Oya no kugateka wumva ari sawa n'agakwavu karanabyimba. Abanyarwanda bo hari izo mu ishyamba bahaye bafashe urukwavu rumwe barutwerera ubwenge butabaho. Abantu basomye inkuru za Bakame bahise bamenya icyo mvuze. Hanyuma ni Perezida Evariste Ndayishimiye wihuza n'abaturage, ariko ni Evariste Ndayishimiye none itangazamakuru waridohoreye nubwo bitaraba 100%, ariko hari cyahindutse kubera ko hari ibitangazamakuru byongeye kurekurwa birimo nkabonesha FM birimo n'ibindi. Na BBC. Umubano n'itangazamakuru usobanuye iki ku butegetsi? Umubano n'itangazamakuru kisobanuye ku butegetsi Ndayishimiye yarabizi neza ko adashobora kubwira abaturage ngo bamwumve 100% bitanyuze no mu muyoboro nk'itangazamakuru. Itangazamakuru nubwo bariyita ngo no butegetsi bwa kane, ariko giye ntago ndibona nk'ubutegetsi bwa kane, ubwo no butegetsi bwa mbere. Nuko nyine atari ryo rishyiraho amategeko ritanafata imyanzuro, ahari gishobora kuba aricyo kinana avuga ngo reka barigira ubutegetsi bwa kane. Ariko uyu munsi ninde muntu ushaka kubona ukora uyobora igihugu, uyobora igisirikare, ushaka gutera kudeta kuki abantu batera kudeta ariko bakaza kwirukanyira gufata amateleviziyo na radio y'igihugu? Nuko bazi ko ari umuyoboro gucisha ubutumwa rubanda rugahita rwumva. Ndayishimiye rero nawe yarabibonye aravuga ati aya maradiyo nkabonesha ni radio yigenga,
BBC ni radio mpuzamahanga y'Abongereza. Hari n'ibindi bitangazamakuru n'ibindi byinshi n'abanyamakuru yagiye ababarira bari barakatiwe. N'abandi batavugaga rumwe n'ubutegetsi bari baragiye hanze bakongera bakagaruka. Uyu mugabo azi politiki cyari cyo. Yego. Hanyuma Armeri Nabiri umuyobozi bavuga Nabiri. Armeri Nabiri umuyobozi w'ikigo cya gikristo gishinzwe gukuraho iyicarubozo cyangwa se gishinzwe kurwanya iyicarubozo nawe mwisuzuma cyangwa se mwigenzura yakoze yitonze yashimiye perezida mushya Evariste Ndayishimiye kubera ko yaraherutse kurekura abagororwa bagera ku 5,000 hafi 40% by'abantu bari bafungiye mu magereza y'u Burundi kugira ngo bafashe gukuraho gereza zuzuye abantu. Icyakora ashimangira kandi ko Evariste Ndayishimiye afite inzira ndende kugira ngo akureho umurage wijimye w'umuyobozi wamubanjirije cyangwa se icyo umuyobozi wamubanjirije yasize akoze. Nabiri akomeza avuga ko imfungwa nyinshi za politiki zarwanye na manda ya gatatu yari iyo bavuga ko itemewe ya perezida PEUR Nkurunziza n'ubu ngubu zikiri mu magereza ariko ko benshi mu banyapolitiki bari mu buhungiro abarwanashyaka n'abanyamakuru bakatiwe igifungo cya burundu badahari nabo baracyafite umwanya mu gihugu cy'u Burundi ko nabo bagomba kubabarirwa. Ibyo byose biri ku mutwe wa Evariste Ndayishimiye ubwoba bwo gusubira mu rugo baracyabufite ndetse biteye impungenge kurushaho. Nabiri kandi avuga ko hari abavuga ko imirambo ikomeje kwigaragaza mu gihugu hose ashingiye ku mibare yatanzwe na SOS Torture Burundi yanditse ko imirambo imaze kuboneka mu mwaka wa 2020 yari 563 muri uyu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye Mr Never. Noneho dutangiye kubona abamukritika bamushima ariko bari no kumukritika. Ntabwo nyine byabura, ntabwo wabura abagushima ndetse n'abakunenga. Niyo mpamvu nabivuze hari abashima politike y'imiyoborere hakaba n'abadashima politike y'imiyoborere. Abo rwose barahari kandi ntushobora kubaho utabona abantu bakurwanya niri na rimwe uko waba umeze kose. Enome normal umuntu wese witwa ko yavutse ari ku isi nzima nta na rimwe wubwe ashobora kubaho muri iyi si adafite umuntu n'umwe ushobora kumuvuga, abe amuvuga neza cyangwa se abe amuvuga nabi. Ibyo nta na rimwe, nibyo narindimo ndavuga, ibyo nta na rimwe wowe ubwawe ushobora kubaho na rimwe utabona abantu bakurwanya. Kuvuga ngo rero Ndayishimiye go nawe hari ibyo akora bizima abantu babona ko ari bizima ariko hakaba ibitagenda neza. Nk'ubwo bakubwira ko hari bimwe mu byasa naho akigenderaho bya Petero Nkurunziza kandi byagakwiye kuba bivaho. Banakubwira ko ku butegetsi bw'akijyaho bwa mbere hari abantu barenga magana ngahe bose bagaragaye ko bapfuye, ariko ibyo ntabwo bishobora kubura. Kandi Ndayishimiye abantu bibuke ko yaratangiye urugendo rwo rwa mbere nka perezida arimo arubaka igihugu cy'u Burundi. Hari ibyo yasanze wamubanjirije Nkurunziza atakoze atagezeho, yanirengagije nkana ku bushake. Uyu munsi wa none arimo asa naho arimo arazahura igihugu cy'u Burundi cyasaga n'icyari cyarazambye. Umwe mu bami bakomeye babayeho mu Rwanda yitwa Ruganzu wa kabiri Ndoli yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo ntawe ubura abanza usibye ibigoryi n'abasazi. Rero ngibyo. Hanyuma reka turebere noneho ku ruhande rwo kuvuga ngo cyangwa se umubano we gutsura umubano w'igihugu cy'u Burundi n'ibihugu by'amahanga. Perezida mushya kandi aragerageza guhindura inzira kuri politiki y'ububanyi n'amahanga y'uwamubanjirije igihe Pierre Nkurunziza avuga ku butegetsi mu Burundi bwari igihugu cya kabiri bwari igihugu gisa naho kiri kwibana na cyonyine kandi gitandukanijwe na guverinoma nyinshi zo mu karere ndetse n'ibihugu by'abaterankunga. Ibi nabyo byatangiye guhinduka mu gihe Pierre Nkurunziza ku butegetsi bwe yakoze urugendo rumwe gusa mu mahanga yerekeza muri Tanzania
Evariste Ndayishimiye we yasuye ibihugu birimo Kenya, Misiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Guinea Equatoriale, Repubulika ya Centrafrica, kimwe yewe na kimwe mu bihugu nka Tanzania yabigezemo kubera umutekano byateye, kubera ko ibingibi rero byatumye habaho kugenda yunga ubumwe n'ibindi bihugu. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kavanye Uburundi ku murongo w'ibyigwa mu kuboza umwaka wa 2020, kavuga ko muri rusange amatora yabaye mu mahoro yagenze neza. Kuva muri Gashyantare umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi EU watangiye guhura na guverinoma y'u Burundi kugira ngo baganire ku gutangira gutanga inkunga y'amafaranga yari yarahagaritswe mu mwaka wa 2016. Guverinoma y'u Burundi yishimiye ko iyo mibanire, ariko amatsinda menshi yihanangirije kwirinda kwihuta, yahise yihanangiriza leta guhita yihuta ikemeza ko byarangiye rwose ibintu byasohoye mu buryo. Mu ibaruwa ifunguye yasohotse muri Kamena, imiryango 12 y'Abarundi n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu yihanangirije umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi ko nta terambere rifatika ryatewe ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu, ndetse no kudahana gukabije, kwihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo hari byinshi biherutse gukorwa, ibikorwa byitaruye byakozwe na guverinoma y'u Burundi, bahamagariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi kudashingira ku masezerano ya guverinoma yo kuvugurura uburenganzira bwa muntu, ahubwo bashimangira ko bujuje ibisabwa. Imwe mu mpungenge z'ingenzi zagaragaye n'abarwanashyaka benshi nuko abantu benshi bakomeye kuva mu gihe cya Nkurunziza bagifite uruhare rukomeye. Urugero ni Minisitiri w'Intebe ya Guillaume Bunyoni uherutse gushwana na Perezida, hamwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gervais Ndirakobuca, Mr Ndakugarika, bafatirwa ibihano. Basabye rero ko bafatirwa ibihano n'ibihugu by'uburengerazuba kubera uruhare bakekwaho kugira mu guhashya imyigaragambyo yari yaradutse mu mwaka wa 2015. Inshingano zabo zikomeye, bamwe bakabona ko nk'ibimenyetso byerekana ko guverinoma nshya ari ugukomeza gahunda imwe niyayibanjirije, mu gihe abandi bavuga ko iyi mibare ishobora kubangamira ubufatanye n'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi kugira ngo bikomeze gutera inkunga igihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi. Nubwo hari intambwe ishimishije ishobora kuba isa naho idashoboka mu myaka mike ishize, Burundi buracyafite inzira yo guca uko biri n'imyaka ya nyuma ya Pierre Nkurunziza. Hariho ibintu byinshi bifitanye isano n'inyungu zishingiye ku kumenya aho Uburundi buzahinduka, ariko nk'uko umuhanga mu bya politike Guillaume Ndayikengurutse abitangaza ngo aya makuba ashingiye ahanini ku mugabo umwe, agira ati ntabwo bukwiye kwibanda ku bantu bake. Ati Perezida wa Repubulika afite imbaraga zikomeye igihe cyose azikoresha. Noneho haracyari abamunenga, ariko bisa naho ku rwego mpuzamahanga byatangiye gukunda. Niki Abarundi bazahama bibuka kuri uyu mugabo, cyangwa se niki bazahama bamutekerezaho? Ni uruhe murage azasiga mu gihugu cy'u Burundi? Abarundi umurage bazasigarana wa Perezida Ndayishimiye Evariste, kandi nifuza yuko intego cyangwa se imbaraga yatangiranye akimara kugirwa perezida w'igihugu ari nazo zakomerezaho, cyangwa se mu by'ukuri n'Abarundi bose bakamufasha bagafatikanya kugira ngo ibyo bibashe kuba byagerwaho. Ikintu cya mbere nuko batakwibagirwa nuko ariwe mu perezida nyuma ya Nkurunziza, ikabibare nicyo nyuma ya Nkurunziza wabaje agaha ubwisanzure abanyagihugu bose. Icya kabiri, agaha ubwisanzure itangazamakuru. Icya gatatu, akongera kugarura umubano na diplomasi n'ibihugu by'amahanga. N'ibyo bintu bitatu. Hanyuma ariko se reka noneho tujye ku bintu bisa naho ari imyidagaduro. Umuziki w'u Burundi wateye imbere. Wowe nk'umunyamakuru usanzwe ukurikirana amakuru cyane cyane y'imikino, duha ishusho y'u Burundi muri siporo mbere yuko nanjye ngira icyo mabwira ku muziki wabo. Ishusho y'u Burundi muri siporo. U Burundi bufite siporo nzima, navuga iri ku rwego rushimishije,
cyane kamfate nka shampiyona yabo ntayo urera shampiyona y'abacu Rwanda shampiyona y'u Burundi irakomeye abe shampiyona bakina ngo ni primus kibe igikombe cyitira umukuru w'igihugu aho hose nujya no kurana n'imitegurire y'intamba ku rugamba ni intamba ku rugamba ni mu rugamba ni ku rugamba intamba ku rugamba ikipe y'igihugu y'u Burundi barateguye abarundi riso bafite uyu mugore wahoze muri federation y'u Burundi bamwita ndewe bamwita ubu ni numwe mu bantu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi muri ku rwego rwa FIFA ahubwo bamwita ndedi bamwita nde mwakabyara uyu mugore kuki mwibagirwa koko madame nde ntabwo ndimo mwibuka neza abarundi mudukurikiye muri iki kiganiro muze kuza kudufasha mu twibutse izina ry'uyu mutambuka rwose cyangwa se ry'uyu mukenyezi rwose ariko ibyo nibikwereka ko shampiyona y'u Burundi cyangwa se imitegure y'imikino y'u Burundi iri hejuru ejo nahoze mbona Ndayishimiye ajya guconga n'agapira hari nibuka neza njya no kumubona ajya kuvuza ingoma ubona ari umuntu w'umusore ntabwo byamunanira ajya kuvuza ingoma rwose ko izina ry'uyu tambukanye rimwe rajya kunzamo rikagenda yego noneho ku rwego rw'uko Burundi bushobora guproducinga abakinnyi ubona kuri leta ya Evariste Ndayishimiye bigeze ku ruhe rwego leta ya Evariste Ndayishimiye ntabwo ndabona imbaraga zidasanzwe ze mu mikino ariko nabwo zizagaragara rega twibuke ko ari muri manda y'umwaka wa mbere manda ya mbere y'umwaka w'imyidagaduro ho ni ibindi kubera ko umuziki w'abarundi uri kugenda utera imbere umunsi ku munsi hari igihe mu Burundi hari hazwa abahanzi babiri gusa ku rwego rw'akarere ubwo ndavuga Kidumu Kibido hamwe na Big Farious niko bavuga Big Fizzo ariko uyu munsi nta muntu utaza abahanzi barimo ba Double J nta muntu utaza abo bita bakiriku nta muntu utaza waririmbye nkunda koboregwa ninde yo ya Jamal we abe Manchester numwe mu bahanzi b'abarundi nkunda buri ko burya ngiyewe mu Burundi nkunda umuhanzi witwa Satibi nanjye mukunda kubira rwose buriya Kidumu ni umurundi cyangwa bundi Kidumu nge mufata nk'umuhanzi mpuzamahanga ku rwego rw'akarere uyu ni umuhanzi warenze kuba yega afite ubwenge bwo Burundi kuko ni n'umurundi ariko asa naho asimboliza cyangwa se ahagarariye akarere kose ku muziki ubwo abandi bari muri aka karere batabyumva nkanjye bihangana ariko niko kuri hanyuma ariko uyu munsi kuri leta ya Evariste Ndayishimiye ntabwo habura kumvikana inkuru z'imiziki y'abarundi igenda ifungwa ku maradiyo y'abarundi gusa se ahubwo ko ni y'abanyamahanga bicurangirwa mu Burundi ifungwa izi zirimo ibishego amagambo y'urukozasoni ibyo bita igishegu mu kinyarwanda amagambo ashishikariza abantu ubusambanyi ziri kugenda zicika ariko muri rusange umuziki w'abarundi uri kugenda utera imbere hanyuma Anastase sinzi niba hari icyo twasorezaho cyangwa se turimo dusoza ubutumwa ushaka gutanga kugira ngo jewe abarundi icyo mbibwirira bicare bashikame bakorane na perezida wabo Evariste Ndayishimiye Neva jewe ndi umwe mu bantu bifuza kuzabonana na Neva ndayishimiye tukabonana niba nzamusanga i Bujumbura BJ Ndayishimiye tukabonana n'umwe mu baperezida nkunda rwose muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba kuko jewe nkunda politike yazanye nta politike mpatsi ibihugu afite nayo hari abamushinja batese ubundi niba nkuru nziza yarashaka kwiyamamariza manda ya gatatu akongera imyaka ese perezida we Ndayishimiye kuki atarongera imyaka igenewe manda y'umukuru w'igihugu ikava kuri 5 ko yazamuka icyo ntabwo ari cyo abarundi bareba sinacyo natwe ubwacu tureba none se kongera imyaka niko kugaragaza ibikorwa bizima ntabwo ari cyo bivuze icyo bisobanuye ni iki abarundi mwicare mufatikanye na perezida wanyu Evariste Ndayishimiye Neva igihugu mucyubake mukirinde inyanga ndundi zishaka kuza gutuma musubira ahabi mwavuye haba mu mateka yanyu ndetse n'ibindi byari byo byose mbe abarundi bitandukanye n'ikibi ahubwo bayoboka inzira nziza y'iterambere ya demokarasi bafatikanye na perezida Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cy'u Burundi yego
nyemerera dusoze ariko turimo dusoza nika tubwire abantu bose bakomeze gukore subscribe banakore share yewe biba ari byiza cyane. hanyuma ikiganiro cyitwa iwacu mu karere, tuba turi kugenda tugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko wabibonye ko noneho twatangiye no kugenda tubibutsa ku mateka intambara abarundi bagiye barwana mbere y'ubukoroni cyane. twatangiriye ku bitero bibiri, harimo igitero cya Rwagetana hamwe n'ikindi gitero kizwi ku izina ry'igitero cyo ku Muharuro. vuba ngaha turi kubategura igitero cy'imigogo, hanyuma Anastase ngo bakomeze bakoreshe hanyuma babane natwe. turashaka kuva ku 2000 turiho, tubashimire cyane rwose, twongere tubashimire tuve ku 2000 turiho. ejo turashaka byibura mu cyumweru gitaha turashaka 5000 abarundi mudufashe, n'abandi mwese mudukurikira mutari abarundi badufashe tubigereho. banadutumire rwose tubasure. no mashaka kujya kuryisambaza z'i Burundi ngo haba intuntu hariya n'igitoki n'icyo bundi intuntu ubundi n'igitoki n'ubwoko bw'inyamuntu. hari amafi bita ngo ni indugu rwose nigeze kuzibona inanga y'u Rwanda zaje ndatugura turyoha turaryoha. Yego, hanyuma nyemera rero dusoreza aha ibiganiro byacu byo birakomeza, hanyuma ubwo Imana ikomeze barinde ko twibutsa abantu bakunda ibiganiro bya siporo cyangwa se bashaka kumenya ibiganiro bya siporo ni kuri Mudaharisi, n'ahandi hantu wabikura uko nguko mbivuze, wandika muda mana unada na a, hanyuma ukandika ha na a na ra ya indi ya ra bandikisha nko kuri Kigali randende ukashyiraho i na sa na i, hanyuma naho ugakora subscribe. amakuru y'imikino cyane cyane ayiganjemo ayo mu Rwanda ni Burundi n'ahandi mu karere ugenda uyabona, ni naho uzajya ubona amadocumentary. nk'ubu twabashyiriyeho amadocumentary menshi agenda avuga ku bakinnyi b'abastari, turimo tubashyiriraho umwe mu bakinnyi bakomeye babayeho mu bazamu batigeze batsindwa penalty nimwe mu buzima, yitwa Levi Yashini, ni Umurusiya, ariko n'ibindi turimo tubashyiriraho, naho mukomeze mugereho kugira ngo dukomeze tugendane mu bintu byinshi. hanyuma Imana ikomeze kubarinda, nge nitwa ko Imana ishaka Kristo. ibiganiro byacu byo birakomeza umunsi ku munsi.